Wachaka nigi weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto dok ne okang' mar TSC chopo e winjruok kod jopuonj kendo medo gi osara ka moko bende omgesne gi nyaka lemo. Ruto ne okoni sirkande medo kongo lai manyien mar CBC mosechendo kuom thuolo malach. Jatend piny mane loso e Muhaya e kaunti ma Vihiga okoni Kenya Kwanza oserakore kod uchumi kendo gisani lokruok nitiere malach e uchumi. Walter Nyambaga miyowa ler. Ebu punga mkono ni wasalamie. Kinde limbe mare imbo mar Kenya kar chungo od bura ma Muhaya kaunti ma Vihiga. Jatend piny William Ruto dok ne okang' mokaw kod duol mandiko jopuonje tich TSC mar medo jopuonje osara to kod ngeso gi lemo yor sudo gi rang'iny mag lemo magipuonje. Promotion ya walimu haijafanyika miaka 13. Nimewapatia pesa shilingi bilioni 1 kuhakikisha kwamba walimu karibu 30,000 wamepata promotion. Kwa sababu elimu ni ya muhimu, tutaongeza walimu ambao tutawaajiri. Ndio sababu hiyo mwaka huu tumeajiri walimu 55,000 wapya. Ruto okoni sirkand Kenya Kwanza medo menyo kendo iko makare lai mar somo manyien mar CBC mosekelo liete sekta mar somo pachoka tok midhusi mar corona. Tunataka elimu ituletee usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Niliwaeleza kabla ya uchaguzi ya kwamba hii CBC tutaikalia mpaka tuinyoroshe. Sasa hiyo CBC tumeinyorosha, tumeipanga vizuri, tumeondoa zile changamoto zote zilikuwa kule ndani, na sasa watoto wetu watakuwa na taratibu ya kusoma ambayo haina matatizo. Mimi nataka ile chuo itafundisha vijana ambao wataenda kwa TVET. Wale watafundisha walimu wale ambao watafundisha kwa TVET. Jatend piny William Ruto mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua to kod jodito mamoko okoni Kenya Kwanza osegoyo okang' makare mar kedo kod uchumi kata odoko ni amen mapek pod ni kindgi kod Azimio e kendo medo dhulo ire wi pek mar ngima. Hakuna vile tutapunguza gharama ya maisha kwa maandamano ama kwa kuvaa masufuria. Tutapunguza gharama ya chakula kwa kushughulika na wakulima. Na mimi nataka niwashukuru nyinyi wakulima. Leo katika baraza la mawaziri ambayo tumetoka saa hizi, tumekubaliana ya kwamba tutatoa ardhi ya serikali kuzalisha mbegu ya mahindi zaidi. Kwa sababu wakulima wetu wamejitokeza kulima na sisi kama serikali tutawashika mkono. Tumekubaliana pia ya kwamba tutatoa pesa bilioni 4 ya kuhakikisha kwamba bei ya chakula ya mkulima isirudi chini kuliko kiasi fulani, ndio to balance interest ya consumers na interest ya producers. Bende ochiwo geno ne ojende weche mag chogo tije ne rowere eka okoni gedo mag udi manengo gi ogonyore biro chiwo thuolo mag tije ne joma tindo e kaunti ma Vihiga. Kwa manyumba zetu watoto 2, 3 wamemaliza shule lakini wako nyumbani hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu serikali ya Kenya tumeamua mwaka huu ya kwamba tutakuwa na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba ajira inapatikana kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Od bura mar Senate opuodho kete chik twak mar manyo kwe